mbega ubushyuhe n'ibyishimo muri stade kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Nigeria William Troost Ekong yavuze ko ubu abakinnyi bari gutekereza ku mukino bazakinamo n'Amavubi urenze uko batekereza ku mukino bazakinamo na South Africa. Ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles yavuze ko batagomba gukora ikosa ryo kwibanda cyane ku mukino bazahuramo na Bafana ya Afurika y'Epfo i Bloemfontein kuwa kabiri, aho biteguye guhura n'Amavubi y'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu i Uyo. William Troost Ekong yagize ati gutegura buri gikorwa ku kindi, kuwa gatandatu dufite umukino n'u Rwanda, nitubona amanota 3 nibwo tuzaba tugiye gutekereza no kuri match ya South Africa. U Rwanda nirwo rwa mbere tugomba gutekerezaho. Nigeria ubu iracyari kure muri urwo rugendo rw'amarushanwa kuko mu mikino ibanza nta n'umwe batsinze, gusa batsinze umukino wa gatanu ubwo batsindaga u Rwanda. Ariko Ekong avuga ko ikipe yiyemeje gukuramo amanota yose ku mikino isigaye, yizeye ko byabafasha kubona tike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi. Yongeye ati tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dusarure itsinzi mu mikino 4 isigaye. Twizeye ko tuzakora ibisabwa byose hanyuma tukagerayo. Ni umukino Nigeria iheruka gukinamo n'u Rwanda i Kigali muri Werurwe, niyo tsinzi ya mbere Nigeria yabonye muri uru rugendo rwo gushaka tike y'igikombe cy'isi. Kugeza ubu Nigeria ni iya 4 mu itsinda C aho ifite amanota 6, ikaba izigamye igitego kimwe, naho u Rwanda n'urwa kabiri n'amanota 8. Naho myugariro w'ikipe ya Rayon Sport Nshimiyimana Emmanuel bakunze kwita Kabange n'uwa APR Nduwayo Alex bavuze ko bashimishijwe cyane no kuba barahamagaye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Amavubi bakanavuga ko icyo bagiye kubafasha ari ibintu bikomeye cyane. Amavubi arimo kubarizwa muri Nigeria aho yagiye gukina imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizaba muri 2026 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexico. Nduwayo Alex wahamagaye bwa mbere mu Mavubi yavuze ko ari ibintu byamushimishije cyane ndetse ko atari ibintu yajyaga atekerezaho. Yagize ati ndishimye, nasanze ikipe ari nziza cyane, nanjye ni amahirwe nabonye nubwo ntabitekerezaga ko nabona aya mahirwe yo guhamagarwa, ariko kuko umugisha w'Imana baramamagaye. Yavuze ko we na bagenzi be bameze neza ndetse ko biteguye gutsinda. Uyu myugariro w'ikipe y'ingabo z'igihugu yavuze ko bakimubwira ko yahamagaye mu Mavubi yapfukamye agashima Imana ndetse ko intego ze ari ugukora cyane. Bakimbwira ko nahamagawe nahise pfukama shima Imana kuko nubwo ntabyiyumvishaga ko nahamagarwa, intego zanjye ni ugukora nkagira aho ngera. Nshimiyimana Emmanuel bakunze kwita Kabange nawe wahamagaye bwa mbere mu Mavubi yavuze ko ari ibintu byamushimishije. Ati mbere na mbere ni ibintu byashimishije kandi shimira Imana, ni amahirwe akomeye kuza mu ikipe y'igihugu kuko abakinnyi benshi tuba tubyifuza, ariko kugira amahirwe ugahamagarwa mu bakinnyi bangana gutyo ni ibintu byashimishije. Yavuze ko byari inzozi yifuzaga kuzageraho ndetse ari itangiriro ryo kuzagera ku rundi rwego. Ati ni inzozi nifuzaga kugeraho none nateye intambwe nzigeraho. Navuga ko ari intangiriro nziza kuba nagera ku rundi rwego kuko iyo utaraba umukinnyi w'ikipe y'igihugu hari urwego utari wakagezeho. Kuba narahamagawe ni ibindi bigwi bagize, nshobora no kuba byafasha no kujya gukina hanze. Yavuze ko kuba yarahamagawe bizamufasha gukina mu mwaka utaha w'imikino, yumva ko asabwa byinshi, atekereza kuri Rayon Sport ariko no ku Mavubi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda izakina na Nigeria
bari kumwe mu itsinda C mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 tariki ya 6 Nzeri saa 12 z'umugoroba. Ni mu gihe tariki 9 Amavubi azakirirwa Zimbabwe muri Afurika y'Epfo. Muri iri tsinda ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri ku mwanya wa kabiri aho ifite amanota 8 inganya na Benin ikurikiye. Nshimiyimana Emmanuel yavuze ko ari ibyishimo gusa.